Zamisli paralelni univerzum u kom je League of Legends srpskog porekla i gde Riot koristi poznate ljude sa srpske scene kao inspiraciju za karaktere. Kako bi to izgledalo? Jovana, reci nam, molim te. Ne očajavaj, mali Aki, jer ja sam danas tu da ublažim vaše patnje i rešim ovo pitanje za vas, počevši od Miroljuba Petrovića kao karaktera iz League of Legends. Pre svega, počinjem sa prikupljanjem informacija i inspiracija. Miroljub Petrović je unikatan čovek, što znači da moram da češljam njegov kanal za resurse jer nisam dobila nikakvu saglasnost ni materijala za ovakav video. Ali, Miroljube, oprosti mi. Uglavnom, tražimo basic skin kombinaciju i lepimo sve korisno na inspo tablu. Pošto želim da se na ilustraciji vidi da je u pitanju Miroljub Petrović, istražujem Riotov semi-realizam, gde na kraju dobijam ovo. Želim za mene, ovo, a nije savršeno, doradit ćemo ga kad ne učim da crtam portret. Kao čempion, Miroljub mora da bude S tier CC, heavy CC support sa primarnom funkcijom da buffuje i debuffuje ljude. A neprijatelj je obeležen kao buzdovan, a saveznici su britke sablje, gde Miroljub dobija stak za svakog palog buzdovana i svaku spašenu britku sablju od pogubljenja. Ostale spelove nisam razradila, to je samo pasivna, zato vi možete u komentaru da napišete koji spel bi tačno Miroljub imao, jer stvarno ne znam. Za oružje ne verujem da bi Miroljub kao support koristio veliko oružje iz Runeterre, ali ipak u pitanju igrica, a pošto znam da voli guse, zašto ne bih napravila oružje instrument u jednom? Tako da sam se bacila na dizajniranje guse koje mogu biti i oružje. Poenta je bila da zadržim karakteristike i oblik instrumenta kako bi funkcionisao kao takav, ali je isti taj oblik bio previše prost da bi predstavljao glavno oružje karaktera, pa sam doradila malo i napravila 3 varijante kojim bih mogla da razvijem tu prostu simetriju i svedanost samog oblika. Također da mu dam i potencijal da se može koristiti kao sečivo. Odlučila sam se za 4. varijantu koja je predstavljala spoj elemenata prethodnih 3 varijanti. Zatim sam iskoristila staru skicu Miroljuba Petrovića, jer, jel te, slobodno vreme, volim da crtam Miroljuba Petrovića, kako bih razvila dalje koncept za samo karakter. Od 3 ponuđenih varijanti najviše mi se svidjela 3. skica jer je nekako bila najkompletnija i nisam želela trenutno uopšte da se peglam sa skicom i sa karakter dizajnom, samo sam htjela da pređem na sljedeći korak. A to je splash art kompozicija, konačno znam! Prva ideja je umirajuća slika gdje Miroljub sedi na kamen ispod drveta, svira gusti i gleda svoj posao. Ali slika je ispala dosta dinamična zbog perspektive, tako da sam prešla na sljedeću ideju koja je prikazivala sličnu scenu, ali sagledana iz druge perspektive. Pokušala sam da stvorim umireniju kompoziciju, pošto good support always roams in jungle, ideja ovog puta je da nacrtam Miroljuba kako svira u šumi pored potoka. Nakon skice prešla sam na tehniku određivanja akcenta odnosom tamnih i svetlih boja i nijansama završila kompoziciju celog splash arta. Ovaj crtež mi je već pokazivao dosta potencijala, ali za Miroljuba nije dovoljno dobro, ako nije najbolje. Pa sam nastavila sa idejama. Brzo sam završila sljedeću skicu koja mi nije bila najbolji kandidat, ali neka bude tu. Kada sam se osvrnula da dosadašnje crteže dosta su me podsjećale na Yasuo Classic skin, pa ako već mora biti Yasuo, onda mora biti Prestige skin. Vidi ovo, vidi, tačno staju gusle. Tako da sam prekopirala pozu, odredila nijansama, vrednost i cijelu težinu kompozicije i slike. Skica je već delovala dosta dark, možda previše za Miroljuba, tako da nisam baš ostala na njoj. Za sljedeću ideju željela sam da pokušam nešto praktičnije. Krenula sam da razmišljam kako će on uopšte koristiti gusle kao oružje sa oštricom i kako uopšte dizajn gusle prati svoju funkcionalnost. Dok razmišljam je doveo do ove mehanike oružja, nije najidealnije, ali sigurno može da probode par demona u pozadini. Ovo je bio trenutak kada sam shvatila da ne mogu dalje da obrađujem kompozicije dok ne završim dizajn karaktera. Pa sam nalepila par inspiracija i krenula da radim na tome. Želela sam da pomešam tradicionalni stil sa elegantnim dizajnom gusi, što je zahtevalo asimetričnost karaktera, pošto, ako ste primetili, dosta često u LoLu su karakteri sa oružjem asimetričnog dizajna, a oni bez oružja asimetrični, zbog balansa kompozicije. Dobila sam krajnji dizajn koji je neutralnih boja, ali kada sam pokušala da razveselim boje, dobila sam cirkus.
Verovala sam svojoj veštini da ću na splash crtežu sakriti sivilo kroz osvjetljenje i krenula da prenosim karakter dizajn na splasha. Najbitnija stvar je bila da odvojim tamne od svjetlih boja, kako na karakteru, tako i u pozadini. Kada sam bila zadovoljna crno-belom kompozicijom, samo sam zamenila boje preko Gradient Maps. Zatim sam na novom layeru vratila boje karaktera i korigovala ostale boje jer nije sve zeleno. I kao što sam očekivala, imala sam problem sa crtanjem portreta, ali kao i svaki drugi problem, ostavila sam ga sutrašnjoj Jovani da rešava. Uglavnom, sve Riotove ilustracije imaju naglašene senke i svetla, pa sam pokušala da uključim to i u mom crtežu. I sada ostaje samo render slike gdje ću se pretvarati kao da mi nije trebalo 3 dana da završim sve i pustiti lo-fi muziku pa I ovo je finalni crtež nakon svih korekcija i filtera. Možda i ne izgleda kao najslavniji karakter u LoLu, ali mogu se odbraniti da je OG champion iz 3. sezone.
Ako vas zanima kako bi neka druga ličnost izgledala kao karakter iz Lola, pišite u komentaru, a ja ću se potruditi da uvažim što više ideja mogu. Tako da, do sljedeće sesije, ostanite hidrirani i zapratite me na svim ponuđenim društvenim mrežama.